مرسدس هم هست. любой на Мерседес. На BMW X5. نه خیلی میکنن نه خیلیشون میکنن. اینا ماشینا. اینا. الحمدلله بارم اینجا دستافتا میکنیم. یکم کامودی نه. این بامپر نوسکا دکریلش کاپوتش. همینجا $700. ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми подписчикони канали Автолайф. имрӯз бо хоҳиши бисёри бародаро морг омадаги морги мошино. бисёри бародаро рости гап ки ҳамин нархи навои запчастора ки анамо расчёт бигирем чӣ хеле запчаст мо дар кора оиди ҳами ана барои шуморак маълумот метем ва аз он ҷуло омадагем ки магазине ки бисёртар ана запчастои BMW моторошай ҳама навои запчастос ҳаст. хулоса бародаро боро ай ана Дубай меоран бо наворе ки дар Дубай сабт шидаги ҳастай дар давоми видео мемонум анахтон тамошо мекунем ва бештар маълумот мегирем. магазине ки бародаро шумо дидестен ози мо ана и бародармон соҳибаш ҳамиҷадай ана бо аз он ҷула боран овардестанд боршон радай бо насиб боша агар бор омад расид бо сиёмка мекунем барои шуморо пешкаш мегардонем. ози тамоми запчастое ки дар ин магазин аст шумо аз нархи навош бохабар мешен. рафтем хоб марамай нака бо яхта шинос ки оиди мотору ами запчастое ки дар магазинет ҳастай ки ҷо бора меёри ака ана бо мардум бештар маълумот мегиранд. ана и бародаро и мақсад и боро ҳамашай Дубай меояд. ҷа бори мақсад Дубай дохил мешавад ай Япония мақсад молои тозаам ака не мотори 4.8 ай BMW и кадом марка меша 4.8 این 4.8 میشود که یه 66 دام میشه یه 65 دام میشود و یه 60 نه یا بیمش 4.8 تای کاروکاش کاترینا ای از انا ایز بود پوگیدم ای خاطی کاروکاش جدوای نشون که موتور نه میشود که ما جدو ساودو کنیم نه کاروکاش عادل نه ساودو کنیم موتور عادل نه اون میشه که خالی همین موتور ساودو کنیم اون میشه که اخچون قبول میکنیم дошта бошад дар охири ва бародарон гуфтанам шумо ҳам метавонед ки агар запчаст ё ки ягон чизе ки намеёвен номро якам мешавад дар охири видео муроҷиат мекунед шумо дар замон Дубая я Япония кофта меёванд хулоса кори шуморо буд мекунанд ана марамат дарши бо на якам гап мезананд и объёмш чанда ин мотор моторш як наҳай японка ин мотор мақсад мотори погай тоза гохнака این نرخش مثل به کاروکاش 7,500 яка. یگانه آیا؟ یگانه яка. این داتوری کمیه 46 دمیه. ایشان مقصد همه. ای چنده؟ ای هم یگانه؟ یگانه های ایشان یگانه. ایشان یگانه. نرخشون یگانه. نرخشون یگانه. این ایش چنده نه؟ این موتور این 52 میگم. این موتور انا این 52 این دایه 90 میاد دایه 60 میاد. و در X5 میاد موتور 3 لیتر میاد این ویسوکی نیست این موتور پلاستویه موتور یاپونکای توزه تا پرابگوشون همون 90,000 و 80,000 هم خیلی این او چنده بود؟ این موتور این 45 این خیلی کم خریداری دور خریدارش کم این موتور کم دادیشان بیامیز 2 ماشین ده 3 ماشین ده میگرده این موتوری که میبینین اینجا ایستادگی این موتور N52 M52 به کاروکای مقصد دیگه چیزوش همش زبوره چنده روزم ابیومش 2.5 ابیومش 2.5 چند سوم تسای رفته این 2.5 9,000 سوم زبوره میشاگی گلش ساودو کدام میشه این چنده ایشان N52 این موتوری نیست که ویسوکی نیست این موتور هرش یک چیزه ایشان مایا دوونیمایا این دوونیمای این موتور 46 دومادگی موتور دوونیمای خیلی موتور پاگی توزه شروع اکا ایران نرخش 9,500 ایران؟ من خوب بو معلومات ناو چیوشا گبزا خیلی هم یک کم پاگوه
маълумот мехостам. Ира. Инеҷа даста стартеро, ай мотори. Мисол ин мотoro астай. Ҷас ай мотoro нархошун 250 сомон ай. Донашон? Донаш. Донаш 250 сомон ай. Ина астай стартери ки ина. Ина ин 50 домадаге фишкадор бе фишка омаге. Фишкадоруш 800 сомон ай. Бе фишкаш 400 сомон. Яй модели навай. Инеҷа даста ки ина. Хай буйна падушкуш. Падушкуш моторан. Ина тада даге ёй чан? Ёнай моторан? Ё ир кардина диск меган ин моторо, ин мошинода фақат мешава. Кардина диск махави ка ина кардина диск махави ки збор комплектай. Имда комплект мебинада. Комплектай якним аз сомонай. Комплектшон? Ҳа, комплект якним аз сомонай. Ира хай падушкаи мотор меган ака. Ира ми ҷура мехари ё дона мехари фарқ надора. Ҷура ё дона мехари. Ира комплектиш 300 сомон ай тоза ака японка. Наву генератор, но? Ё генератор. И генераторои айми моторо ай. Ами довоним. Ҳа, довоним Е39 дам мешава, Е46 дам мешава. Ё 550 сомон ай нархш ака. Хай инҷа бу ёш хай генераторам. Наёш? Аёш тиагои чиян ака. Стойкои стабилизатор меган ёра. Ай ҳамаи мошина астай да, мақсад микс астай. F10 ҳастай, FC астай, ҳамаи намудуш ҳастай иҷа. Ё хеле ҷониб. Вам падушкаи мотор ай. Ям мақсад падушкаи ҳами моторон. Инҷа астай Е90 ай, Е60 ай. Мақсад инҷа да астай, бу ина F10 астай. Не F10 модели нав ай. Ё чанд сомон ё дона? И донаш 350 сом. Не F10 астай, F20 астай. Наиш F20 ай. F20 модели нав ай. F20 астай. Ям ам нархан ака. Мақсад ё берун ай. Най руло алоидан, но? Ин рул ака нархш 1200 сомон ай. Ё? 1200 сомон ай рул. Ё алоидан? У что приборо алоидан. У 300 сомон ай мақсад донаш. Донаш. Уҷа Е39 астай, Е46 астай. Инаи ки афера кардан чӣ рулой меган. И фақат бисёр Е39 ака вай мешавад. Е39 да мерава, бисёри мошино вайрон ҳамин чиза харидориш мақсад. Бисёраи нархш 95 сомон. 90 сомон мешавад. Бо савода мешавад. Еҷа дастафем бо ина нижни хадавор чако астай. Е39 астай. Ҳама намудуш ҳаст акаҷон. Нера ричаг меган. Е39 астай. Фақат F10 нестай. Баъд М6 астай. Ами ричаг. Микса ҳама намудуш ҳастай. Инай ки омад. чиё чанд сомон ай фаро? Иҷа ҳастай. И ай мақсад пуштиша BMW Е46. Стопои пушти сараш. Ё Е46ан ёра нархш я намудуш 500 сомон ай ҳардиш, я намудуш 900 сомон, у намуди 900 сомонаш модели нав ай ака. Мақсад шумо мекунад шумода мера модели нав меган комплектш 900 сомон ай. Фақат танай кузова будаги шад камтар қинай уфтанаш. Бо иҷа чӣ мундай вақт навош? Ами запчастои ки BMW давги асосӣ айда? Асосии коробка астай. Ина ё чанд сомон ай пешо? Ира Е60 ай 2008 ака. Ина нигоҳ кун. Ин фариш мақсад адаптив айда, динамикси эксинони вақте ки заводид мекунӣ, ҳай мекунӣ, регировка мекунӣ.
Бампериш якним азор сона 2008 якним азор бампериш دیگه جدا شویلر دورا های دورا خیلی این همی آبشین همی فک ها همی فکش میگن ها همی خوبش قطعی همش چیزاش همش خب ایش هم همون ای دیگه نمونده هم ایش بامپیروش امکای 2008 این بامپیر امکای 2008 مقصد فروش ها ببین این فروش دینامیک سینون نیسته نه نگاه که این دیگه های نه این دیگه های دیگه که این 2005 های نه که بامپیروش 2008 اومدگی های چیو شاید فروش راز میسانه که ایشان قبلا هم نارخی هم میشود اوشان ایشان یه شست 2008 یه شست یعنی یه شست 2008 این هم نارخش تاگی انا این کاروبکو چانس ما نکرد این ای کاروبکا این ماتوره این ماتوره یگنه های کاروبکا автоматан این نرخش 1800 سومای این هم 1800 این ایش خیلی کاروبکای 5 18 میگن ماتوره یوانوسا دا میویا مدلی کهنه این 3000 سومای اکا بای جنت داریم اکا کاروبکایی که این ماتوره که نیجه استودا گن اکا این ماتوره این ماتوره ای BMW یه 2007 شسته اینا 6 HP 19 این خیلی 6000 میشه یا همش اکا مثلا مولوی پوگان ایو سوماده گن اکا گارانتیش قطعی خب دیگه خیلی چیزی میگشتیم که موندگی بوشا اینا بولو داستای اینا بنزین اساس اینا بنزین اساسی این یه 46 هستای یه 46 600 سومون نه مقصد ای یه 60 اینا BMW خوش گفتیم کو یه BMW خوشای این 1200 تا 1000 سومون میشه اینجا هست اینا این پمپ الکترونیان تو پمپ الکترونی ایمی ماتور هست پمپ الکترون میگن بیوشای اکا مقصد بیوشای 1900 سومون اکا همی یک سوال خیلی اشمو فروشنده این اکا همی یک BMW در خداویش در پریمیر نه چانس مثلا یک ترویکوی BMW چی بوشه؟ یک ترویکوی BMW 3 اینا BMW 3 بوشه پریمیر نمی خداوی پیش داد خیلی داری چکش نه 600 سومون شد دامد تا 600 سومون شد 1200 سومون خیلی بود رو جمعیده شده همی تگی تو یک نیم از سومون میره زیادتر 1800 میره تگی 1800 میره نامش مو چی اکن؟ رمضان خب برادرو خلاصه اینا مغازین اکای رمضان دا اومدیم و انا برای شما را ای نرخ نوی زبچستوی BMW با خبر کردیم انا نمروی اکا را میمونیم میتونین اومده از نزدیک بارو را ببینین و خریداری نموین اگر با شما زبچست که یوف نمیشود میتونین زکس کنین یکا دسترس میکنه برای شما را میورا خب اکا نمروی تلفن را میگوی در ویدیو بمونیم 989 1927 خلاصا نمرو همو در منتج میمونیم اکای رمضان یکا شما رو قبول میکنه کدوم نمو زبچه BMW که در کار میشه میتونین از همین یکا خریداری کنین این نرخ‌های گفته سوی برادرو کسایی که اینامی کانال افتولایف صحبت میکنه بو برای شما را ارزان میکنن میتونن خلاصا برو همش بروی ای دوبای از یاپونیا از همونجا میورن انا بروی سوئد هم بگیم انا این بود خیلی برادرو بو امی اکا خودش در دوبای رفتگی سیومکا کردگی همون جای مورگورا اگه جایی که زبچه هست میان من در دوام ویدیو برای شما را پیشکش میگردم سلامت باشین برادرو خداوند مهربون نگهبانتون باشد این خواهش بسیاری برادرو بود که همین نرخ نوای زبچستای BMW را پیشکش بگردونیم باید اون که برای شما را معقول میشود بو در ویدیو آینده ای مرسدس و که ای خونده یا ای تویوتا یا اون تایگرش یک ویدیویی برای شما را میکنیم سلامت باشین BMW X5 2009 2009 японский
اینجا پرابگ نشان دادگی نیستن. یاپونسکی همی объем моторуш 4.8 V8 объем мотор 4.8 я чироғош капот пушида шид 4 дарыш полный дискош салонош беҳад мошин тоза иҷа як ҷое ҳастае ки дар Дубай қарор дорад. ин нафар фақат японски мошино меёрад. пробегои моторошон гарани камай немера пробегиш гарани камай на зиёда нест пробеги зур бошами 100,000 80,000 гаштагие ха пробеги зиёда ҳам надорад ва молош тоза ина Mercedes ham ast. Lovoi nav Mercedes. Ina BMW X5. Ne xili mekana ne xilishun metna. Ina moshino. Ina. Arkadar ki agar bixoyi ast. ما الحمدلله این یا موتورش گرفتیم دیگه موتورش گرفتیم این سه موتورش دارا پرابگوشون کامان از زور باشالید یک خروک شدگی نیست اینا ماشینایی میبینیم میویان اینجا برکی های یاپونیا که میدرویا او که میویا همین مردمی شارجه خریداری میکنن تمام این نمودی نقلیات هست و الحمدلله بارم نایم اینجا دست افتا میکنیم یکم کمودی نداره همه قصولشین و قطعی همین نفر کار میگه مرسیدس هم داره اینا نه BMW های E34 نفرهایی که BMW E34 های میکنن میگه که میگه که فار سراغ میکنه و دیگه چیزا بامپر سراغ میکنه این بامپر نوسکا دو کریلش کپوتش همینجا $700 $700 میسته هرچی که خریداری کنی هست هرچی خریداری کنی که هست اینجا درونی با جای زبط هست اینا تمام این همون امارتیدت پادوشگاه موتور چیزی که بخواهی اینا امارتیزاتوری مرسدس اینا پاتروبکای او اینا اینا اینا
این الاسیشنی مفت